Ayikho nje into embi eshiwo phakela umthakathi. Ayikho ngiyaphinda ngiyasha ayikho. Igwili ihlezi ibheda la. Kodwa lutho kuyi-attend. Ayihlezi ibheda igwili la. Lutho kuyi-attend. Zolo lokhu nje bekutrenda indaba yenyanga, inyanga eziscam abantu. Wasuka uMthikaZulu wala nenyanga. Nina bacula khona neyodwa ingoma eniseke nayibhala ekhomba ukuxwayisa isizwe ngalezi inyanga eziqeda abantu lokhu izibascam. Anikaze nidlulise leso sixwayisa emphakathini, kodwa nithi nama-artist namacimbi anikaze nikwenze lokho ngoba lozo inyanga ezinye zazo zinemicimbi, ezinye zazo ziyanondla, zinithengela amabhodlela labo Hennessy, zinixhasa ngemali zopetrol, ziyanondla. Yingakho ningakwazi ukucula ngazo ngoba niyazi ukuthi nizolamba. Nenjalo nje igwili ihlezi ibheda la. Imost yalabafana abaphatha imali leziphukuphuku eziphatha imali la ku TikTok, imost yazo ihlezi ikhuluma ukunya, zikhuluma izinto ezokubulala isizwe, zikhuluma izinto ezingayenzi sense, izinto ezingenangqondo. Bahlezi bekhuluma izinto ezingayenzi nje isense la. Kodwa nikwazi ukuthi lokho nimphumela obala ngakho. Into eyenza ukuthi uphakela umthakathi nimphaphele yingoba usenivezelile weakness yakho ukuthi yena mhlambe imali unakho ukuyiswela. Uphila njengawo wonke umuntu nawe unakho ukuxaka ngelinye ilanga. Yingakho senimphaphela nje. Ayikho nje into embi eshiwo uphakela umthakathi. Since engadalulanga igama lamuntu, akazange uphakela umthakathi akhuluma into okungcola komunye umuntu. Akaze nje akubamenshile igama lamuntu. Usani lokhu nimphaphela la. Uphakela umthakathi yona insizwa ngqoke le ekwazi ukukhuluma into yokuphila kubantu. Niyamphaphela nje. Zolo lokube nimbonga, nimbonga nenza yonke into le nize nimuphe nezibongo ezintsha zenu. Lezi zenu zobufazi nepika ngaye. Namhlanje uphakela umthakathi useyinja. Uphakela umthakathi usewukuthi nokuthi senembiza kamagama. Lutho bafana bakithi khohlwana. Hawu.